Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Umthandeni-ke umfo kaManqele-ke laphana-ke igcokama elisha-ke laphana-ke seliqophe-ke umlando-ke laphana wey'ngane zakwethu ngokushaya-ke i-double platinum ngengoma yakhe ethi iParis-ke laphana wey'ngane zakwethu ngokohlelo-ke lwaka-Risa-ke laphana wey'ngane zakwethu. Beshilo-ke laphana ukuthi ntambama-ke kunebhomu-ke azolidedela-ke laphana wey'ngane zakwethu, kanti-ke uzosivezela-ke laphana ukuthi-ke ingoma yakhe-ke le iParis ahamba kuyona nolwa isivele-ke futhi yagila-ke iy'manga. Siyazi ukuthi ihamba kahle-ke nalaphana ku-YouTube iko-8 million-ke laphana wey'ngane zakwethu. Le ngoma lena futhi-ke iqokiwe-ke laphana nakwi-Song of the Year Okhosini ne-FM iyavotelwa-ke njengamanje. Sikufisela inhlanhla-ke emthandeni mfo kaManqele, sengathi-ke uNkulunkulu-ke angagcina-ke laphana-ke uqhubeke-ke unqobe-ke laphana-ke wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinezele subscribe, ucinezele nebhell ukuze uzohlezi uthola njalo-ke ama-update kule channel uMkhanyakude TV. Bafowethu siyabonga.